Siyalibingelela babukeli emakhaya, siyanamukela njalo esifundweni sethu sesikolo seSabatha. Kanti ke singakaqhubekeli phambili ngesifundo sethu namhlanje, ngizothanda ukuba sikhuleke. Baba Nkosi enomusa nothando esezulwini, siyabonga ithuba elihle osinikeze lona ukubana siqale isifundo sethu sesikolo seSabatha. Sicela ube nathi masiyoqala, usibusise ngalesi sifundo sizokusifunde, ubusise nabalaleli emakhaya ukuze bazwisise lesi sifundo, sibe sesisebenzisa ekuthini silungisise izimilo zethu ukuze mawuJesu esiza asithole singabafanele. Konke lokhu sikucela egameni elihle lenkosi yethu Jesu, siyakhuleka. Amen. Amen. Yikho ke namhlanje sibheke isifundo sesihlanu. Isihloko sesifundo sithi neither do I condemn thee, nami angikulahli. Yikho ke kulesi sifundo ngifunda lo mzalwane oyisethekeli sethu esizobe sincedisana ukufunda isifundo. Ngizathanda ukuthi ngimnikezele lithuba aziveze ukuthi ungubani. Salibonani babukele emakhaya. Mina okhulumayo ngumzalwane uPrevious Mpofu. Ngiyabonga. Siyabonga ke, siyamamukela umzalwane uMpofu esifundweni sethu sanamhlanje. Sinethemba ukuthi siyisifundo esizoqhubeka kahle, kube khona okuningi esikuzuzayo kulesi sifundo. Yikho ke njengoba sesishilo isihloko sithi nami angikulahli. Amen. Masibheka iverse lethu kumele silazi ngekhanda, lifunyanwa kuJohane isahluko ngesesishiyagalombili, iverse ngelika 11 ithi yona nami angikulahli, ngakho ke hamba ungabe usona. Amen. Ngamazwi ayikhulunywa nguJesu Kristu lawa sizothola ukuthi kungani wakhuluma lamazwi uma siqhubekela phambili ngesifundo, futhi wayewakhuluma kubani lamazwi. Sinamazwi esingeniso esiwafumana ku Desire of Ages ikhasi ngelika 462. Uthi yena olobayo, uthando lomKristu alusheshi ukulahla abanye, njalo lunokubekezela, njalo luhlala lulindele ukuxolela nokukhuthaza, nokuthi lusize loyo olahlekile ukuthi eze futhi endleleni yokulunga kumbe yobungcwele. Futhi lolu thando luyashesha ukuthi lusize inyawo eziphambukayo ukuthi zize kule indlela yobungcwele. So ke lana sifunda ngothando oluqotho, ukuthi uthando oluqotho lwabazalwane ayisilo lolo oluwahlulela abanye, olulahla abanye abantu, kodwa luthando olusiza labo abanjani, abalahlekile. Angazi ukuthi ungaba nakho ngakusho ngesihloko, iverse lokuvula nesingeniso sethu sanamhlanje. Yebo, bengathanda ukuthi ngiphawule amazwi oqeda ukuwafunda awesingeniso. Mawubheka izimpawu zonke ezibalisiweyo laphana ukuthi uthando lobuKristu alusheshi lulahle umuntu, alusheshi lukhondeme umuntu, njalo luhleli lulindele ukuxolela, ukukhuthaza, lokuletha lo olahlekileyo ukubana aphinde abuyele endleleni yobungcwele, leinyawo zakhe zikwazi ukuthi ziqiniswe. Lolo thando olunjalo lezo zimpawu ezinjalo sizithola kuye uKristu ngokwakhe. Ngoba uKristu role model yethu noma sibonelo sethu. Kalokho sizakuthi sifunde ngaye esifundweni sethu. So ke sidinga ukuthi njengabalandeli bakaKristu singabantu esimele sihambe njengoba uKristu wahamba. Simele sifunde, sibe nokuzwisisa, sibe nokuqonda ukuthi lolo thando singaba lalo kanjani njalo singalusebenzisa kanjani. Siyabonga ke. Yikho ke sizokuthi singeneke esifundweni sethu, siqale ngo number 1. Lapha sithola isihloko esithi isithiyo kuJesu Kristu kumbe a trap for Jesus Christ. uJesu bayamthiya. Umbuzo wethu uthi wona, while Jesus was teaching in the temple,
what did the scribes and Pharisees do? uJesu esafundisa ethempelini, yini abobhali namaFarisi abakwenzayo na? Sifumana lana impendulo yethu kuJohane 8 verse 2 kusiya ku3. Ithini impendulo baba mpofu? Lapha uJesu mangaya ephathekile ngomsebenzi wokufundisa esethempelini, kuqhamuka ababhali nabaFarisi behamba bebambe umama ababekade bemthole eseqotsheni lokuphinga o esenza umsebenzi wokuphinga. Bamthatha bamletha kuKristu ukuthi bazothiya uKristu ngaye lo mama ukuthi ngoba etholakale esenza isenzo esokuphinga leso ngokomthetho kaMose esasibizela ukuthi umuntu akhandwe ngamatshe, bafuna ukuthi bazozwa ukuthi uKristu yena uzomphatha kanjani lo mama ngoba etholakale esenza isono esinjengalesi. Yes. Yikho ke sizodlulela phambili siye ku B ithi, showing great apparent respect for the law, what question did the Pharisees put to Christ and what was their real intention? Uthiwa khona lana bebonisa sengazani bahlonipha umlayo. Yiwuphi umbuzo abaFarisi abawubuza uKristu, njalo inhloso yabo yayini na? Bayambuza uKristu bathi, Nkosi, lo mama simthole eseqotsheni lokuphinga simbambe ephinga. So ke ngokomthetho kaMose uthi yena umuntu owenza isono esinjengalesi noma owenza iphutha elinjengaleli ufanele ukuthi enze njani? Akhandwe ngamatshe. Kodwa wena Nkosi uthi simenzene lo mama njengoba simlethe phambi kwakho. Yes. Yes, so iyasitshela ilizwe lapho ukuthi lo umbuzo babembuza ngoba befuna ukwenza njani? Ukumthiya. Ngiyathanda umoya wesiprofeti lana masifunda ku Desire of Ages ipage ngu460 no 461 ithi yona babezenza sengani bona banjani bahlonipha umthetho. Their pretended reverence veiled a deep laid plot for his ruin. So babezenze ngani bona benze njani? So ngamanye amazwi kusho ukuthi abaFarisi babengenandaba nomthetho. Into ababenendaba nayo ukuthi sifuna ukuthiya ubani? uJesu. Yes. Ngabe uJesu wayengekho, ngeke ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngabe uJesu wayengekho babengeza babe nondaba nomama lo ophingayo. Basebenzisa loyo mama kuphela ukuthi bayethiya ubani? Bayethiya uJesu. Uthi they had seized upon this opportunity to secure his condemnation, thinking that whatever decision he might make, they would find occasion to accuse him. So ke siyabona ukuthi babe uholwa ngumoya kaSathane ngoba babe ngelandaba nomthetho. Babe ngelandaba nokuthi umama lwana ubanjwe ephinga. Babe ngelandaba nakho. But ababe nendaba nakho ukuthi bamsebenzise ukuthi bayethiya ubani? Bayethiya uJesu. Angazi ukuthi ungaba nokunye ongakusho na ngenhloso yabo laba abaFarisi. Njengoba usho ukuthi babe ngabantu abanganandaba nomthetho. Umthetho bebewulandela lapho bethanda bona. Yes. Bewulandela ebuhleni babo bona ngalokho abafundi banjani bakwenza. Mangabe emthatha lo mama ngoba bemthole ephinga bemletha kuKristu, babe vele bejonge ukuthi bazobona ukuthi uKristu uzomenzani ngoba kwakunomthetho kaMose. Kuphinde kube lo mthetho wani futhi owamaRoma. Umthetho kaMose wawuthi umuntu otholakale ephinga, otholakale esenza isono esinjalo kumele enze njani? Akhandwe ngamatshe. So ke bona ekuletheni lo mama phambi kwaKristu babebhekele ukuthi engathi yena uKristu akakhandwe ngamatshe o engathi lo mama ayekwe uKristu wephula umthetho kabani? kaMose. Manganjalo esithi lo mama makabulawe akhandwe ngamatshe wephula umthetho wabani? wamaRoma ngoba yena usezibeka ngaphezulu kwani? kwababusi bani? bamaRoma. So ke uKristu uyakufunda konke lokho ezihlizweni zakhe. So siyabona ukuthi sometimes inhliziyo zabantu zisuka zibela ukhuni zomele esonweni bazibenze nezinto abangacabangiyo ukuthi kanti why besenza lezo zinto baba benza bangani sebephambene nje ingqondo. So ngoba masivele sibheka nazifundo ezidlulileyo sibona ukuthi abaFarisi
babengasela ndaba nezinye izinto okwabo kuphela kwakufuna ukuthi bathiye ubani bathiye uKristu. uJesu. Yes, so siyaqhubekela phambili ke sibheka lana unumber 2. Isihloko sika number 2 sithi sona the real picture unveiled. Kukhanya kule sithombe esiyiqiniso esinjani esembulwayo. Yes. So uthi yena lana masifunda umbuzo oqala ku number 2, how did Jesus respond to the Pharisees falsehood? uJesu wabaphendula kanjani abaFarisi ngamanga lawo ababe bewenza na? Masibheka lapha encwadini kaJohane ngu8 verse lika 6 ingxenye yokugcina. uKristu bambuza umbuzo. Esikhundleni sokuthi uKristu abaphendule umbuzo, kuthiwa uKristu ukhothama phansi aqale enze njani? Abhale phansi. Sengathiwa akazange ezwe ukuthi bathini. uKristu uyakhothama phansi uyaqala ukubana abhale. Ingabe wayebhalani uKristu? Manga sifunda siqhubeka ngesifundo sethu, sizothola ukuthi uKristu manga ethatha ithuba lokubana akhothame abhale phansi, wayebhala imisebenzi yabanye babantu abakade beka lo mama icala lokuthi bamthole njani ephinga. Abanye bakhona babekade beke baphinga naye lo mama. So ke manga uKristu eqala ebhala uyambula, uyaveza ke lo mfanekiso onjani ofihlakileyo ube obala abantu baqale ukuthi bazibone bona ukuthi bayini. Mawuqhathaniswa nomthetho kaNkuluNkulu bazibone ukuthi bona bayini mabeqhathaniswa nalo mama abamthethe beza naye lapha kuKristu ngoba bemthole esenza isono. Njalo kunye sikuthola lana ukuthi uJesu wafunda inhliziyo zabo, wabona inhloso yokuthi beze nalo umama. Yayingasiyo yokuthi bavikela umthetho kumbe baphakamisa umthetho. But inhloso yayizokuthi bazoyenza njani? Bazothiya yena uJesu. Yes. So masiqhubekela phambili. Uthi wona umbuzo, uJesu wabonisa kanjani ukuthi laba abambeka abamangaleli laba babe bona ngokwabo babe na how they not without sin. How did Jesus show that the accusers themselves were not without sin? Babe ngabantu abanjani abanesono. Wabonisa kanjani, and what did they then do? Wabonisa kanjani uJesu? Masifunda kuJohn 8 verse 7 to 9. uJohane 8 lapha neverse lika 7 kusiya ku 9 ngemva kokubana ekhothame wabheka phansi waqala ukubhala uKristu. Manga eqedile ukubhala kuthiwa uyaphakama uKristu. Ethi manga ephakamile ubuza bona abaFarisi. Uthi manga ekhona phakathi kwenu ongela sono ongenacala makamkhande lo mama ngamatshe. Yes. So le nkulumo yaba inkulumo enzima kubo kakhulu. Yaba inkulumo enzima kubo. Umbuzo uthi njalo benzani? Sifunda lana ukuthi uJesu esesho njalo basuka ngamunye ngamunye. Kuthiwa kusukisela komdala kuze kuye kanjani? Komncane kuze kuye komdala. Yes, basuka ngamunye. So ke kuthiwa lamazwi enza bazihlola, babona ukuthi no bangabantu abanjani ababi kakhulu futhi abafanelanga ukuthi ngaba yamlahla lo umama. So ke siyabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi siyathanda ukwethesa abanye abantu amacala kanti nasinani sinezono ezinkulu kakhulu. Sibe lukhuni kwabanye abantu kanti nathi sesenezono esinjani esizenza esicabanga ukuthi azaziwa. Yebo kwesinye isikhathi ngabe zingaziwa ngabantu but uNkulunkulu njani uyazazi lezo izono. Yikho ke sisiya kusigaba sesithathu ngaphansi ka2 khona laphana ithi ukugcwalisa kancane khona phana. Manga uKristu wayekhothama phansi eqala ukubhala. abaFarisi babakwazi ukufunda lento uKristu ayibhalayo. So umuntu munye ngamunye wabona imisebenzi yakhe ibhaliwe. Yikho mangaye babuza ukuthi ongela sono phakathi kwenu noma ongela cala phakathi kwenu makamkhande ngamatshe. Ngokubana mthembeka phansi uKristu ebhala ngabona isono sami ngasuka ngahamba. Omunye laye wabona esakhe wasuka wahamba kwaze kwagcina kuselena lo mama. So mhlawumbe lokhu kuyasifundisa empofu ukuthi uNkulunkulu imisebenzi yethu uyayazi ngokucacileyo. Yebo.
noma ingabe ifihlakele kwabanye abantu kodwa uNkulunkulu njani Yena uyayazi. uyayazi njalo ukubhala kukaJesu khona kuyasikhumbuza ukuthi namhlanje imisebenzi yethu yenziwa kanjani nayo iyabhalwa with exactness. Yes. Ngoba nxa laba amadoda bafunda phansi babona i-character zabo, izimilo zabo zibhalwe with exactness. Kusho khona ukuthi nathi imisebenzi yethu with exactness yenziwa kanjani iyabhalwa. So I think kungenye into okumele ukuthi isethuse ukuthi yiphi imisebenzi esiyenzayo, yiphi imisebenzi ezobhalwa. Ngoba kubhalwa phela yonke emihle nenjani nemibi. So yiphi ebhalwayo kumele kusenze sibe ne self examination ukuthi sibone ukuthi siphila impilo enhle ezokwenza ukuthi imisebenzi ebhalwayo ibe yileyo enjani emihle. So ke siyakusila lapha it in general, what should we all learn from the words of Jesus to the accusers? Yini singayifunda kumazwi kaJesu nxa ekhuluma nalabo abethesi becala na? Impendulo esinikezwe lapha na encwadini kaLuka isahluko ngo-6 evesini lika-42 siphiwa umfanekiso lapha omfuziselo womuntu obona ukhophe oluncane oluselihlweni likabani lomzalwane wakhe. Yena kodwa engaboni ukhuni noma ugodo olukhulu olungaphi olukwelakhe ini iso. So laba sivezelwa into esiyona thina ikakhulu. Sishesha sibone sishesha sikwazi ukubona amaphutha abanye abantu. Ekubeni thina mhlawumbe sinamaphutha adlula abo bani alabo bantu. Yes. So ke sibizelwa ukutheni sidinga ukuthi siqale sizihlole thina ukuthi sinjani. Njenga kusimo salo umama otholakala ephinga. Njengoba izwi lisivezela ukuthi abanye babo babeke baphinga naye lo mama. Kwakumele ukuthi bavele bazisole. Bangaze bafike ngitsho nakusenzo sokuthi bamthathe bahambe laye lo mama bamuse kubani kuChrist ngoba labo they were guilty of the same what sin esani esokuphinga. Kodwa ke ngoba uchazile ukuthi babengazi ukuthi imisebenzi abayenza iyalotshwa. Nathi namhlanje kwesisikhathi mangasi senza ezinye iziphambo kwezithize sasuke silibala ukuthi uNkulunkulu uyaloba njengoba kunjalo ezincwadini indlela esinjani esenza ngayo. So ke sidinga ukuthi sibe ngabantu esenza kahle ukuze sikwazi futhi ukuthi nalapho makukhona abantu abaphambekayo phambi kwethu sibaqondise ngendlela eyokubabuyisa futhi ngapi endleleni kaKristu hayi eyokubalahla njengalokho ababekwenza kulomama. Siyasafunda lapha na ku Testimonies for the Church volume 7 page 279 iyakhuluma ukuthi even emsebenzini kaNkulunkulu akumele sihlale singabantu abahlala bebheka amaphutha abanye abantu. Uthi yena masibheka amaphutha abanye abantu asisoze sikwazi ukubona wethu amaphutha mhlawumbe futhi angaba makhulu ukudlula awalabo bantu. Futhi ngiye ngathanda le verse ithi yona wena mzenzisi susa kuqala ugodo oluse lihlweni lakho ukuze wazi ukubona kahle. Yes. So that you can see clearly. Yes. So sometimes ngenxa yezono esinazo we don't see clearly. We magnify ezinye izono zabanye abantu ezincane ezingenamsebenzi. Sizenze zibe zinkulu, sikhulume ngazo, sibakhondeme and all those things ngoba asiboni kahle ngoba thina sinani sinezono. Uthi yena kwenye indawo umoya wesiprophet izikhathi eziningi labo I think kukhona lapha esifunde khona. Izikhathi eziningi abantu abahlulela abanye abantu babahlulela ngoba nabo banjani banezono. Yes. Uyabona. So ke kuyinto okumele ukuthi ngabe siyayiqaphela yona le ukuthi more than ukwahlulela abanye abantu asibabuyiseni njengoba ivesi amazokuvula eshilo ukuthi sisebenzele ukubabuyisa kulokuthi sisebenzele ukuthi sibahlulele. Yes, and uyasho futhi ukuthi kaningi bona abantu abahlale besola abantu njengoba uchaza. Ibona ibabenza futhi izono ezinkulu okudluleza labo ezinkulu ukudluleza labo abantu abanjani abazenzayo. Yikho kumele yikho kubalekile ukuthi kwamele siphile impilo yokuzihlola, especially mangasi ngabantu abathanda ukukhuza abantu. Asibeni ngabantu abazihlolayo ukuze sikhuze ngokufanelekile ngoba lathi sinjani sihamba ngokuqonda. Yes, yeah. Yes, ipoint ebalulekileyo le ukuthi kumele sihlale singabantu abanjani abazihlolayo more than ukuhlola abanye abantu. Yes. Yes. So siyagijima lapha siya ku 3. Uthi an unexpected action isenzo ebeke sinjani singaqaphelwanga. Yes. So ke uthi yena lana masibheka
isigaba sakuqala ku number 3 lapha uthi what question did Jesus ask the woman? Iwuphi umbuzo uJesu awubuza lo wesifazana lapho abamethese icala sebehambile. Njalo indlela yakhe yokuphatha le ndaba yathinta kanjani impilo yalo owesifazana. Impendulo iye yalethwa lapha ku John 8 verse 10 and 11. Angazi ukuthi ungasichazela lapha babampofu. Ma uJesu esebhekise kulomama olethiweyo ngoba etholakala ephinga. Uyambuza umbuzo ukuthi baphi abakumangalela. Umama lo uyamphendula uKristu ngoba emveni kwalokho kuthiwa umama lo ngesikhathi manga uKristu ebhala phansi. Lo mama kuthiwa wayebheke phansi ngoba engathanda ukuthi aphakamise ubuso bakhe abheke ngaphi ebantwini. Manga abantu bebona umbhalo kaKristu bebona izono zabo zibhalwa besuka ngamunye ngamunye umama lo akababoni. So ke manga uKristu esekhuluma naye then her attention is drawn to uKristu. Uyavusa ubuso ukuze akwazi ukuthi aphendule umbuzo kaKristu. uKristu uthi baphi abakumangalelayo uthi abekho manga ebheka akasaboni umuntu. uKristu abesisiye nami ke njani angikulahli ngithi hamba ungabe usaphindwa njani uone futhi. Kulento engithandileyo actually engithindileyo lapha kulesi sigaba kuthiwa uJesu ma ethi ongelasono akaqale amshaye. Kuthiwa mama lo wahle wabona impilo yakhe sinjani isiphelile ngoba ayicabanga ukuthi hayi uzozwa ngamatshe kuphela senjani sesiza phezulu kwakhe. Kuthiwa mabesuka akazange wabona isikhathi siyahamba but abayenza njani abamkhandi ngamatshe. Futhi la into engiqapheleyo luthando lukaJesu nozwelo lakhe kubantu abayizoni. Kunchallenge kakhulu makade ngifunda lesi sifundo ukuthi thina sinothando lungakanani. Sithanda isoni kodwa sizonda ini? Sithanda isono kodwa siyazizonda ini? Izoni. Yes. But lana sifunda ukuthi uJesu uthanda ini? Uthanda izoni ukudlula isono. Thina sizosenza isono sicriticize ini? Izoni. So ngiye ngathanda lana kakhulu ukuthi uJesu unothando olumangalisayo. Akula sono angekayenze njani asithethelele. Nanxa isono sikukhondema kangakanani sometimes usatane ungona uyakuqila engqondweni yakho ukuthi hayi lesi sono senzileyo lesi asikhulu kakhulu angeke wenze uthole ini intethelelo. Lo mama lo amshiwe engqondweni yakhe wayezitshela ukuthi hayi sokuyikugcina kwempilo yami la akula ntethelelo nizonjani engizoyithola. But uJesu uthi hamba nama angulahli. So ke inhloso kaJesu ngecebo lensindiso ayisiyo yokulahla ngiyokubuyisa nokuzuza. Yes. So i-challenge kithi ukuthi why thina silahla? Kumele sisebenzele kwenze njani? Ukuzuza restoration all the time. Ingazi kumbe mhlawumbe ngaba nakho kunye okutholele kumoya wesiprophet. Yes, ukugcwalisa khona lapha uJesu mayesemtshelela ukuthi nami futhi angikulahli hamba ungaphindi wabe usona. Ithona umama lo inhliziyo yakhe yanyibilika. Wazilahlela einyaweni zikabani? ZikaJesu ekhala ezinyembezi ngothando olukhulu olokubonga ukuthi impilo yami has been spared. Ngoba njengoba ushilo ukuthi wayebona impilo yakhe isinjani isichabalele. Ithi kusukela lapho mangawo usifunda ku Ministry of Healing page 89 umama lo waqala ukuphila impilo enjani entsha sengathi akazange anjani aphile before. Waphila impilo entsha enokuhlanzeka, impilo enokuthula, impilo leyo which was devoted to God, enokuzinikela kubani? kuNkulunkulu. Kuthi ukuthi kusukela ngalolu suku umama lo kazange waphinda waphile. Wawona yes. Leyo indlela abantu akade bemazi ngayo esikhathini esidlule babona umphefumulo omutsha babona isidalwa esitsha sesiqala ukuthi sinjani siphile. Lokho okundadekisileyo kakhulu ukuthi nathi namhlanje manga uNkulunkulu ekwazi ukuthi asixolele amaphutha ethu ngoba manga siphila semhlabeni siyenza amaphutha amanye futhi amaphutha esabekayo njengaleli elenzwa ngulo mama. Ma uKristu nathi ethe wasixolela o masithe saphenduka ebubini obuthile
asiqaleni ukuthi siphile in the newness of life, Yes, siphile yeah. impilo entsha engasoze iphinde isibuyisele futhi endleleni yani Endala yokona yesono, yeah. leyo esinjani esithe saphenduka kuyo. And futhi nalesi senzo esika Kristu esokuthi amxolele lo mama siyisenzo esimele sisifundise ukuthi nathi njengabazalwane njengoba kuwa Paul kumele sifunde ukuxolelana, sixolele sikhohle futhi Yes. umuntu simamukele ngempilo entsha ayiphilayo, singabe sambalela impilo yakhe endala edlulile. Njalo ngeke ngabona ukuthi nxa isithi yena umama lowa impilo yakhe yasuke yaguquka waphila impilo entsha versus abafarisi bathi besuka lapho kubhalwe izenzo zabo phansi babuya bayaqhubeka besenzani besona futhi besiya phambili. So siyabona umehluko lapho ukuthi abafarisi inqondo zabo inhliziyo zabo zasiziwomele esonweni, kanti lo umama yena wathintwa ngumusa nothando luka Kristu waguquka. Yiko ke siyaqhubekela phambili sisiya kusigaba sesibili ngaphansi kuka number 3 laphana. Isigaba sesibili sithi sona chaza umfutho umusa kaKristu onawo, umusa wesindiso kaKristu onawo. Chaza umfutho umusa wensindiso okaKristu onawo. Sithola lapha izimpendulo kuLuka 7:37 to 40 na kuLuka 7:47 to 48. Lana ke siphiwe futhi omunye umfanekiso kamama naye owayengaziphethe kahle njengalo mama owalethwa ngabafarisi. Lapha ke sesiphiwa uMaria ubani uMagadalena. Naye ngoba wayephila impilo enjalo, impilo engahlanzekanga ngaphambi kwabantu, kuthe uKristu mangayevakashile esendlini kaSimoni weza uMaria uMagadalena kuthiwa ngezinyembezi ngoba ezwa ukufundisa kwaKristu wakhala ezinyembezi, inyembezi zakhe zawela ezinyaweni zikaKristu, wathi ngezinwele zakhe wenza njani, wasula izinyawo zikaKristu. Kuthiwa uthatha ke amakha adulayo uyawabulala lelo bhodlela, uyathatha la makha ugcobisa izinyawo zikaKristu. uKristu manga umama lo esenza konke lokhu uyavumela uKristu. Abafarisi kodwa ngaphakathi kwabo bathi alubana ubesazi ukuthi ungumama onjani lo, ubengasoza njani avume esenza. So lapha ke sifunda isenzo ese-tolerance esokwamukela uKristu abanaso. Akanaki ukuthi uyisoni esikhulu esingakanani, akanaki ukuthi uyisinengiso esingakanani kumphakathi, kodwa mangawo usiza kuye ngenhliziyo epheleleyo ebonisa ukuphenduka, uKristu uyakwamukela. So ke uthando lukaKristu lukhulu kakhulu, luthando olungeke lulinganiswe, uthando olwamukela into engamukelekiyo. Yes. Ngoba lo mama lo ukhanya ubengamukeleki kubantu. Yes. But uJesu uyanjani? Uyamamukela. Yes. So sizoqhubekela phambili ke sibheka unumber 4. Isihloko sika number 4 sithi comfort spread abroad. Induduzo ethe yasabalaliswa kuyo yonke indawo. Yes. Umbuzo uthi what is to characterize our attitude especially in relation to others, and how only is this possible? Ukuziphatha kwethu kumele ukuthi kubonakale kanjani ikakhulu kwabanye, njalo kungenzeka kukanjani lokho kukanjani ukuthi lokho kungenzeka na. Lapha sifunda ngesimo sethu noma isimilo sethu, especially masi sibhekise ebantweni mhlawumbe abahlukumezekile o abantu esingathi basesonweni. La siphiwe umfuziselo okaNkulunkulu ongubaba wethu nendodana yakhe uYesu Kristu ongumfeli wethu, ukuthi esikhathini esiningi uKristu watholakala esiba ngumuntu ozwelana labantu abanjani, abaphatheke kabi, abantu abaphakathi kokuhlukumezeka, abantu abaphakathi kokuhlupheka. uKristu akazange athi hayi qhubekani lihlupheka, kodwa ubonisa ukwenza njani, ukuzwelana nabo, ukuze akwazi ukuthi abahlenge o abahlangule phakathi kwalokho kuhlupheka abanjani abaphakathi kwakho. Lokho okuza kithi njengesifundo
esokuthi lathi namhlanje mangasibona abantu abathe baba overtaken in sin or abathe bathathwa isono, akumelanga ukuthi sibahleke usulu or sibafisele okubi okuqhubekayo, kodwa ke kumele ukuthi sisondele kibo, sibanikeze induduzo abayidingayo, sibanikeze inkuthazo abayidingayo, sibanikeze iziqondiso noma ukuqondiswa abakudingwayo ukuze bakwazi ukuthi baphume phakathi kwaleso simo esinjengaleso, babuyele futhi babe restored endleleni leyo abayikhethileyo ukuthi bahambe nobani noKristu. Kule nkulumo ayikhuluma lapha kumoya siprofito uThoughts from the Mount of Blessings, uthi lapha, it was through suffering that Jesus obtained the ministry of consolation. In all the affliction of humanity, he is affected. Inkulumo engilandayo. Lapho mangathi na njengabantu sihlupheka, ngoba uKristu wadlula phakathi kokuhlupheka wathola isifundo sokuthi akwazi ukuzolana labantu. So ebona thina sihlupheka sisemhlabeni, naye uKristu uyahlupheka ngokufana naye. So lokho okuza kimi as an object lesson yokuthi mangambona umzalwane wami noma umzalwanekazi wami ephakathi kokuhlukunyezwa isono, nami kumele ngendlela efana kanjani ngihlukumezeke. Ngifisa ukuthi kuba khona indlela engingamsiza ngayo ukuze aphume esimeni esinjana, ngoba mayelimala nami ngiyenza njani, ngiyalimala, simele sibe njalo. Yes, siyabonga. Sizoqhubekela phambili ke sesibheka isigaba sesibili ngaphansi kuka4. Ithi yona, describe the unique hope and privilege we have in following in the footsteps of Christ. Yilini ithemba esingaba nalo nethuba esingaba nalo ekulandeleni izinyathelo zikaKristu na. Sithola impendulo yethu lapha kwabaseKorinte besibili verse isahluko ngesokuqala iverse 6 no7. Sithola ke lapha inkulumo ethi yona, ngokuba uKristu wahlupheka ngithi. Ekuhluphekeni kwakhe uKristu utholakala isiba ngomuntu onjani, oba nokubekezela ekugcineni anqobe. So lathi mangase sidlula phakathi kwezimo ezinenhlupheko kumbe phakathi kobunzima, kumele sikhumbule ukuthi uKristu naye wayehamba le indlela. It's not ukuthi thina si-isolated or singabantu mhlawumbe esikhethelwe ukuthi hayi kumele sihlupheke. Sihlupheka ngoba uKristu naye wanjani, wahlupheka. Sihamba emanyathelweni kaKristu, lapho sibele sifunde khona ukuthi ngesikhathi uKristu ehlupheka wenzani. Lokho uKristu akwenzayo lathi yikho kumele sinjani sithathe umfuselo wakhe silandele sinjani sikwenze. And izinhlupheko nxa ngasifunda ngazo, uthi yena encwadini yabaseRoma uthi izinhlupheko zilethani kithi, iziletha kithi ukubekezela. Nxa ngasihlupheka kulapho kumele ukuthi sibe nokubekezela khona, sazi ukuthi one day sizodlula la, ngoba uKristu wanjani, wadlula. Singathathi izinhlupho zethu sizibone sezipermanent ukuthi hayi mangase mphakathi kwesimo esinje ukuthi vele sekuphelele ngami, angeke ngisanjani ngisaphuma. Kumele sifunde ukubekezela, sazi ukuthi kuzodlula. Yes, izinhlupheko ziletha ukubekezela kuletha ithemba. Yes. So ke yes, so kumele ukuthi sazi ukuthi uKristu naye udlule phakathi kwakho. Sihlanganyela ekuhluphekeni kwabani? KukaJesu Kristu. Sometimes siyakhononda, siyacomplaina ukuthi why isihlupheka, sesikhohle ukuthi hayi angithi sikhethe ukulandela uJesu. So abakhethe ukulandela uJesu bazonjani? Bazodlula kuloko kuhlupheka. So siyaqhubekela phambili ke isigaba sesithathu ngaphansi ka number 4. It describe the quality most needed among believers in the three angels message. So yiphi impawu ezidingekayo kulabo kakhulukazi abakholwa kwizigijimo ezintathu, izigijimo zengilosi ezintathu na? Ngithanda ukufunda kakhulu iverse esiliphiwe lapha abaseKorinte bokuqala ngo13 verse lika 13. Ithi yona lapha, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Sitshela ngezimpawu ezingaki? Ezintathu. Ukhuluma ngokholo, akhulume ngethemba, abe sekhuluma ngani? Nothando noma ububele. Uthi ke
kuzo zonke lezi zontathu ukholo nethemba nobubele okukhulu kwakhona kulezi ezintathu kuyini kuluthando Thando, yeah. ngoba uthando mangasi nalo sizakwazi ukuthi simelane lazo zonke izimo sizakwazi ukuthi samukele zonke izimo sizakwazi ukuthi sinqobe zonke izimo Yes. so ngothando nje kuphela singabanqobi So ithi uthando lunjani? Luyabekezela. yes Uthi lezi zimpawu yizo ezidingeka kakhulu ukuthi zibe yigugu kulabo abagcina umthetho kabani kaNkulunkulu. Ukubekezela, long suffering, ukuthula, uthando. Uthi nxa uthando luswelekile kuzoba nokulahlekelwa okukhulu esingeza senze njani? Sibuye sikubuyisele emuva. yes So ke kumele ukuthi sibe ngabantu abalukhulekelayo uthando. You know uthando lolukhulunywa ngalo ayisilo thando esingazenzela lona. Ngoba uthando lwabantu lu circumstantial. Luya ngokuthi isimo sinjani Sithini, ngaleso yes. sikhathi. But uthando luka Kristu alula condition. Luyathanda noma ngasiphi isikhathi. Alula njoba sesasho ukuthi luthanda lezi zinto ezinganjani Ezingathandeki, yes. So uthando lolu siyaludinga kakhulu ukuthi sibe nalo. Yikho ke mase sibanga emaphethelweni siya ku number 5 ithi yona tender restoration. Ukubuyisela okuhle okunothando. Uthi how will true believers act if a Christian falls into sin in contrast to what false-hearted believers often do? Uthi ke labo abangabakholwayo okweqiniso abakholwa ngokweqiniso bazokuziphatha kanjani uma umKristu ethe wawela esonweni masiqathanisa nalabo abangaphendukanga ngokweqiniso. lana ke sithola isiqondiso esibalulekile kakhulu kumpostoli Paulos malungana lendlela esimele sibuyise ngayo abantu abawele esonweni. Uthena ke kumele sibabuyise ngomoya okukholwa, umoya wokuva. Ukuthi nathi sokungenzeka sibuyele futhi esonweni esinjani? Esifana naye. Yikho sithi yena evesini elilandelayo elika 2. Ngakho ke thwalisanani ini? Imithwalo. Manga umuntu ehlelwe yisono, umsize ukuthi athwale lobo bumzima akwazi ukuthi adlula nqobe ku. Kodwa ke thina kaningi umuntu manga ethe wawa phansi ewiswa yisono siza netshe elikhulu sibuye silibeke phezulu kwakhe silicindezele ukuthi ngavele uyalala ngaphinda kanjani avuke futhi. So kube sokusiba buhlungu kusasa mangala msengwele yisono esifana nayo anisakwazi lokuthi ngimbheke umuntu onjalo ngoba ngicabanga indlela enganjani engamphatha ngayo. So ke asifundeni ukuthi sibe ngabantu abathwalisana imithwalo. Siphila emhlabeni wesono, kusazokwenzeka vele ukuthi ngephutha siwele esonweni. Manga omunye wele esonweni asimbuyiseni ngendlela yokuthi aphinde abuye futhi asukume ame ngezinyawo zakhe. Angavele alale abhazalale phansi ukuthi angeke asaphinda avuke futhi. Yes, ngithandile kakhulu umoya wesiprophet khona phana ku Testimonies for the Church volume 6 ipage ngu 398 to 399. Ngithande kakhulu umcijo wokuqala, iline yokuqala ithi bear in mind that the work of restoration is to be our burden. Yes. Kwesinye isikhathi kuyasilahlekela ikakhulu masi deala nabantu abathe baphambeka ukuthi inhloso yecebo lezinsindiso yikubuyisela. Namhlanje uJesu usendaweni engcwele. Ubuyisela abantu kubani? kuNkulunkulu. Yebo. Yes, umsebenzi wakhe ngokubuyisela i-restoration, i-reconciliation. So ke abameli bakaKristu emhlabeni kumele benze umsebenzi onjani? Ofanayo. Yes. By right bekungamelanga ukuthi silahlekelwe imphefumulo. Mhlawumbe ilahlwa ukuthi asiphathanga ngendlela enjani? Eqondileyo. Mhlawumbe ngezikhathi besesiphambekweni. Bekumele ukuthi laba abasesiphambekweni basale bengabajabulileyo ngoba sesinjani? Sesibabuyisele futhi. Yes. So angazi ukuthi njengaba abakholwayo kuKristu kuyasicacela ukuthi thina sisemsebenzini we-reconciliation. Our duty is to what? To reconcile, kuletha abantu akade sebehlubuke uKristu sibabuyisela kubani? Sibabuyisela kuKristu. So ke sixwayisiwe lapha ukuthi kumele ukuthi sibe ngabantu abakhumbulayo ukuthi ma si deala nabantu abathe baphambuka kumele sizikhumbule nathi ukuthi
kungenzeka senze njani Siwe. sikungenzeka siwe. Uthi yena ngithandile futhi ukuthi Desire of Ages ngaphansi khona lapha uthi those who are forward in accusing others and zealous in bringing them to justice are often in their own lives more guilty than they. Sesayithinta le Yes. ngale phambilini. Uthi many hate the sinner while they love the sin. Christ hates the sin but loves the sinner. Sinner, yes. Abesesithi this will be the spirit of all who follow him. Christian love is slow to censure, quick to discern penitence, ready to forgive, to encourage, to set the wanderer in the path of holiness, and to stay his feet therein. So umsebenzi wethu bengasikukhondema izikhathi eziningi, but izikhathi eziningi baba Mpofu sihlangana nalokho enkonzweni. Abantu siyabakhondema sibenze bazizwe bengani izoni ezinkulu kakhulu kudlula bonke abantu, and akusicebo lika Kristu ukuthi ngabe kuba njalo. Yes. Yikho lapha futhi uKristu azathi khona ezwini lakhe ukuthi sifana nabantu abami ngaphi eminyango. Sivimbela abantu ukuthi banjani bangene. Nathi sibe singanjani Asifuni ukungena. Singangeni. Yes. And uthi yana futhi kwabaseKorinte besibili ngo5 verse 20 thina singamanxusa kaKristu. uKristu usibekile emhlabeni ukuthi sibe ngabantu abamela umbuso wakhe. Yes. And umbuso wakhe siwumela ngendlela yokuthi senze inkonzo yokubuyisana phakathi kwabantu abalahlekileyo ukuze beze kubani kuNkulunkulu. And abantu abalahlekileyo yibaphi? Yibona laba abanye abalahleka bekhona enkonzweni. Yes. Bephambeka sithi nxa ngase babona bephambeka indlela esibaphatha ngayo is either izobabuyisa or izovele ibanenele ekudeni bavele banjani balahleke ngokunaphakade. So ke kalokhu uKristu njengoba uchazile ukuthi usenzela inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu njengoba esengcwelengcweleni. Nathi asibeni sesimeni sokuthi sikwazi ukuthi sibuyisane manga omunye ephambeka. Ukuze lo umsebenzi oKristu awenzayo awenze kalula. Ngoba mangase kukhona umuntu esimphushela le ekudeni sesibangela ubana umsebenzi kaKristu benjani ube mkhulu ukuthi asebenzele naye nalo esinjani esimninela ekudeni. So ke asibuyisaneni sikwazi ukuqondisana njalo futhi sibe nake emqondweni ukuthi nathi kusangenzeka sinjani siwele esono. Yes. Yekho ke sifike emaphethelweni lapha baba Mpofu. Ngiyathemba ukuthi kunengi esikutholileyo okubalulekileyo futhi. Yes. Ikakhulu lesi sifundo siza ngesikhathi esifanele ngoba bakhona abaphambekayo phakathi ebandleni. Yes. Sibaphatha njani? Yes. You know, so ke ngiyathemba ukuthi siye sathola indlela enhle okufanele ukuthi siyisebenzise njalo kuzomela sinjani siyisebenzise ngoba izikhathi eziningi sifundela ukwenza njani ukukhohlwa. Yikho ke babukeli emakhaya sesifikile emaphethelweni esifundo sethu. Siyabonga umoya wenkosi obekade unathi kanti ke singakavali isifundo sethu sizocela ubaba uMpofu asivalele ngomthandazo. Asithobisana amakhanda sithandazeni. Baba wethu othandekayo osekhaya ezulwini. Siyakubonga ngalesi sikhathi ngesifundo esihle kangaka osilethele sona isifundo esisifundisa ngenkonzo yokubuyisana ngendlela omele siqondisane ngayo lapho abanye bethu bephambeka. Kwangathi ngathi usinike umoya wokukholwa, usinike umoya wokuxolela, usinike umoya ukuthi siqale ngokubona awethu amaphutha ukuze sazi ukuqondisa abanye kahle. Mase sikwenzile konke lokhu ususiza ulanda benze intando yakho. Siyaloyisa njalo siyafisa kangaka ukuthi lathi sibe khona ekusindisweni ngoba siyenzile inkonzo yokubuyisana ngendlela eqondileyo. Konke lokhu lesingakucelanga senzele khona ngaye Yesu umfele unye lenkosi ethu siyakhuleka. Amen. Amen. Babukele emakhaya siyabonga sizohlangana futhi kwesinye isifundo sethu esilandelayo sesikolo seSabatha. Inkosi nibusise. Amen. Amen.